Hello Rajapur, asa kalam ningthongna boibe mojangene dongo. Deni ang 2011 ni census data ko lanani mounse video labade. Biye mounse gajam census. Manana 2021 aw census yakai corona jani ni takai ewa makase reason ni takai ang bichijoba mai sabe jayakai. Nathai jak 2021 aw census janagman because central government kalamakai. Tabe 2011 ni data ko lanani ne be video Assam ni Manba district ulanani Manba nai Mansini district ulanani yang sorry ne nagate. Be Mansini district a priority district because Ministry of Tribal Affairs, Government of India isre recognize kalambo. Priority district mani jai district from tribal population gobang dongo minifrai jai district au jai district फोराव development फोरा एसे मोजां नङा बेफोर district फोरखौ ministry निफ्राय direct monitoring खालामो development activity खालामो बेखायनो बिसोरखौ priority district होननानै बुंनाय जायो मोनसेनि district फोरनि मुंखौ नोंथाङा स्क्रिनाव नुनो मोनखाबाय Dima Hasao, Baksa, Karbi Anglong, Udalguri, Dhemaji, Kokrajhar आरो Chirang बे मोनसेनि गेजेराव मोनब्रैया जोंनि बिटिआरआवनो दं out of this 7 district मोनथाम डिस्ट्रिक्टआव ट्राइबेलनि पपुलेशना more than 47% 47% नि गोजौआव दं बे सोमोनांथाव नङा बेनिफ्राय रिमेनिं 4 डिस्ट्रिक्टआव पपुलेशना ट्राइबेल पपुलेशन below 40% बे सोमोनांथाव आरो बेनिफ्राय सोमोनांथावसिन दंबावो उनाव सावरायगोन फर्स्ट डिस्ट्रिक्टआनो जाहैदों Dima Hasao Dima Hasaoनि टोटल पपुलेशना 2.14 lakhs बेनिफ्राय बेनि गेजेरावनो ट्राइबेल पपुलेशना जाहैबाय 1.52 lakhs which is equivalent to 70.9% बे परसेन्टआ मोजां दे गोजौ दंथारो बेनिफ्राय नैथि डिस्ट्रिक्टआव दङ जोंहा कार्बि आंलं टोटल पपुलेशना जाहैबाय 9.56 lakhs बेनिफ्राय ट्राइबेल पपुलेशना जाहैदों 5.39 lakhs परसेन्टेजआ जाहैबाय 56.3% बेबो गोजौ परसेन्टेजआव दं थर्डआव दङ जोंहा धेमाजि डिस्ट्रिक्ट टोटल पपुलेशना जाहैदों 6.86 lakhs ट्राइबेल पपुलेशना जाहैबाय 3.26 lakhs परसेन्टेजआ जाहैबाय 47.4 बेबो एसे गोजौआव दं चिरां डिस्ट्रिक्ट बे जाबाय बिटिआरनि डिस्ट्रिक्ट जों मिथिगौ टोटल पपुलेशना जाहैदों 4.82 lakhs बेनि गेजेराव ट्राइबेल पपुलेशना जाहैबाय 1.79 lakhs आरो परसेन्टेजआ जाहैदों 37.1 गाहायाव फैदों बक्सा डिस्ट्रिक्ट टोटल पपुलेशना 9.5 lakhs ट्राइबल पपुलेशना 3.31 lakhs परसेन्टेजआ जाहैबाय 34.8% आरो गाहायसिनाव थाङो Udalguri District total population 8.31 lakhs tribal population 2.67 lakhs percentage 32.1% आर गाहायाव थांबोदों Finally Kokrajhar District total population 8.87 lakhs tribal population 2.79 lakhs percentage 31.4% being the lowest percentage नोंथांमोना बे चार्टखौ नायदो बेयो मोनसे summary comparative study
top Udalguri Dima Hasao 70.9%. Bini kaya Udalguri Karbi Anglong 56.3%. Dhemaji District Kwang blue color manana Dhemaji District alone 50% ni gujo dungo. Tribal population 50% ni gujo dungo. Bini no kasve kaya unjab. Be orange color ne kasve kaya unjab. Jari Dhemaji 47%, 0.4%. Bini pre Chirang 37.1. Chirang ni pre Manbri District dungo jang kaya. Chirang, Baksa, Udalguri, Kokrajhar District kasve BTR dungo. Payment private district of tribal population percentage below 40%. Lowest tonnage I think Kokrajhar District 31.4%. Wave number pura wave onjma pura naya 2011 ni census. Dani nuade da 2025 au marakam number the thagan percentage thagan jeng micha. Manana census jake percentage of gajo gaijagan total population of gajo gaijagan hamba be number ko lanani jeng imagine kalamna haye dani total jengni Kokrajhar district ni eba BTR district parau markami population do tribal per ni ratio percentage of markami because jeng hobna haye Neighbors by Assam's total district per tribal population in percentage. Bawa naik ni. Tobot jong oteng Dima Hasao second oteng Karbi Anglong, West Karbi Anglong, Benifre Karbi Anglong, Benifre la selesi pinari jeng Chirang, Baksa, Udalguri, Kokrajhar, Beja beber jeng fifth, 6, 7, 8 and 9 position otong. Benifre gari tanggabaw, komnifre kom jalang singane. Bangai nifre bangai kom sin jalang tadeng. Okay.